Alright. Ndabizi abantu benshi munzi kubera Big FIZZO. Ndabeshya. Abanyarwanda bari hano. Abanyarwanda bari hano. Aho bari hose ndabasuhuje. Alright. So, ikintu nshaka kubabwira. Nuko Big FIZZO ari papa wanjye muri iki gihugu. Didekaraye sibyo? Ansangeye. Ansangeye. Hamwe nge nawe dukunda kwicara. Ansangeye. Okay. Hari icyo nza kumusaba nta kibazo. Okay, mwayumvije ko ayisohoye. Yego twari. Yakira neza. Barayumviriza baheza bakagereza aho nyene. Ariko umuhanzi wakoze indirimbo nziza, yaba iyi Bugande, yaba iyi Burundi. Nkubu nakubwira indirimbo zikunzwe z'abarundi. Hari iz'abagande zikunzwe, hari iz'abata. Mbese ntago tujya tuvuga ngo turarwanya indirimbo. Mfa kuba indirimbo ari nziza, yageze kure. Barayikunda. N'indirimbo y'abarundi ubu nka zibiri cyangwa zitatu wavuye mu Rwanda zivuzwa n'inkizi. Indirimbo numva cyane bavuza pe. Kenshi numva cyane. Ni indirimbo yitwa No Kuyo. No gufata no kuyo. Ya ndirimbo kabisa ndayumva cyane. Ni nyinshi hari izindi njya numva zitandukanye. Iza Satibi. Indirimbo za Satibi nziza cyane. Agira ibintu byinshi nshaka gutanga like nshaka gutambutsa ubutumwa kuri channel like nshaka no gukora comedy njye nshaka gukina comedy. Nayo nyine warayikinye. Kera ariko nyiri umwana mutoya. Najyaga mbikora. Bakunze wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro nikondo Ange Minouche nkuko mubibona hama uno munsi natewe iteka ridasanzwe ryo kuyaga n'umuntu w'umushitsi kandi abashitsi murazi yuko abari iteka igihe bavuye mu bihugu baba bakaza ngaha abari ibintu vy'iteka cyane reka rero mbanze ndababwire yuko nicaranye n'umuririmbyi adasanzwe umuririmbyi sinzi ko ndamwita ko ari umulegend mu gihugu iwabo ariko umuririmbyi afise ama hit kandi yubashwe iwabo ari nayo mpamvu twipfuje kuyaga nawe uyu munsi mbanze ndamutse n'abanyarwanda kwanza mumaze imisi mwandika muri commentaire mu biganiro byanje ndavuga ko ndabakunda cyane nubwo mukunze kwandika n'agashavu sometime ariko turakunda cyane kandi n'ubu turi kumwe n'umuntu wanyu ndababwiye ati merci beaucoup mukurikirana Magic TV reka tumwakire nawe sundi ni social mura murakoze cyane ego mumeze neza tumeze neza nta kibazo uburundi bwabakiriye neza yebwa twakiriye neza cyane urabona ko dufashwe neza agakirima kayaga keza karibu mu Burundi merci beaucoup Everybody sing what this. Kudakinisha umuti Zukununda niyo mahitamo yanjye nagitonyanga cyamarira iyagahinda nzagutera ko ndagukunda ikintu cya mbere ikibazo nagumye mfise kuva kare ndashaka kumbwira ikintu wabonye Bujumbura ko ratubwiye ko ari irya mbere waje ikintu wabonye Bujumbura wavuze ati iki kintu naco nabibwabo ni Kigali kandi cyantangaje mbona kiba ciza kimwe hari inyubako ahubwo nabona zubatse nk'izo mu Rwanda ubuzima bwo ntago butandukanye byo kurya ni bimwe ahubwo ikintu cyantangaje nagarutseho n'ejo mu kiganiro kimwe ni ukujya mu kindi gihugu ariko ugasanga nyine abantu bavuga ururimi nk'urwawe kuko ari ubwa mbere narinje hari ubwo ndi kwibagirwa nkagira ngo ndi mu Rwanda sure okay ni ikintu cyiza cyane kandi nibaze ko abarundi bakishimira cyane iyo bumvise umushitsi ajya avuga gutyo hama tugiye ku bintu by'umuziki uri umuririmbyi maze imyaka myinshi uririmba imaze kurenga nk'itanu irarenga ubuzima kwanza bw'umuririmbyi mu Rwanda buba bumeze gute ubuzima bw'umuririmbyi mu Rwanda ni ubuzima navuga bufite intego yo kuzamura umuziki nyarwanda ariko by'umwihariko uri muratera imbere pe ntago navuga ko uri aho wahoze mbere dufite abahanzi beza kandi benshi nicyo kintu cyiza gihari ubu ngo turimo kubaka umuziki kandi
dufite icyizere ko bizagera ahakomeye. Social MULA abarundi benshi baramumenye kubera Big FIZZO, benshi bamumenye kubera hasange. Yego. Kiriya gihe umaze donc kuvugana na Big FIZZO akabwira ingene hasange yafashwe mu Burundi, wabyakiriye gute kumva indirimbo mwakoranye n'umuntu ugasanga iwabo yakiriwe neza? No mu Rwanda yakiriwe neza ariko by'umwihariko cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi nabonaga feedback zitandukanye ariko arumva hashize imyaka myinshi cyane indirimbo twakoze 2015 hashize imyaka igeze muri 7 gutyo ariko navuga ko n'ubu abantu bakivuga ko bayikunda. So ni ibintu bikomeye, nagize experience ikomeye kubera FIZZO mu guca bugufi kwe kunyemerera kumfasha nta hantu narindi icyo gihe hafatika kuvuga ngo yagira ubushake bwo gukorana nanjye ariko yakunze impano yanjye bikomeye cyane, mbona namukoye ikintu gikomeye cyane. Ndashaka kubona itoroshi mu kirere abantu bakunda iyi ndirimbo, sibyo? Ndashaka itoroshi mu kirere, sibyo? One more time. 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 Good job. Itoroshi, itoroshi, itoroshi. Itoroshi. Ni mukuri ukowe kwa nshangura umutima. Iriya kolabo ya Big FIZZO icyo yongeye cyane mu Rwanda, kuko no mu Rwanda Big FIZZO ndibaza arakunzwe cyane. Icyo yongeye muri carrière yawe usibye ku Barundi, mu Rwanda hari icyo yongeye kuba wakoranye na Big FIZZO uvuga ati iyo nkorana na Meddy Yego. byari kugenda uko canke na The Ben, ariko ko nakoranye na Big FIZZO aha mu Rwanda byagenze uko? Buriya biba bikomeye cyane kuba wakorana n'umunyamahanga kandi ukunzwe kurusha gukorana n'umunyagihugu cyane akunzwe. Nabyo biba ari byiza cyane ariko baba basanzwe babaze kuri teri imwe akenshi. So iyo umuhanzi rero afatwa nkaho ari mpuzamahanga aza mu gihindi gihugu agakora ibitaramo bikomeye abantu bakabyitabira, ari ikintu gikomeye cyane. Rimwe na rimwe n'indirimbo dukorana natwe nk'abahanzi bo mu gihugu kimwe zifasha benshi zinagera kure, ariko nanone tuba dushaka no kugira ngo niba dukoranye n'indirimbo n'umuntu wo mu kindi gihugu n'abantu baho tubagereho. Nicyo gikomeye kurusha. Harigeze igihe kijya gihingira nyine mukorana imbere yaho aho mu Rwanda umuziki wavuzwe ari w'abarundi cyane, ngira mugitangura umuziki kera na ba Bruce Melody, hari ukuntu ba Big FIZZO na ba Roriro bavuzwa cyane mu Rwanda, ariko ubu bikaba bisa n'ibintu byahindutse. Uravuze ati dufise intego yo kuduza umuziki wacu. Byavuye kuki kugira mwumve yuko ubu Burundi canke Uganda canke Tanzania mwumva yuko mwokora cyane? Byagenze gute? Byavuye ku bahanzi canke byavuye ku banyagihugu, abajournaliste canke aba YouTuber? Byavuye kuri banda hanini? Ni bandi babigizemo uruhara rukomeye cyane? Ubundi byagizwemo uruhare n'abahanzi ubwabo, ubwo ndavuga aba producer n'abahanzi baririmba, ikindi n'aba promoter bategura ibitaramo, bategura ama event atandukanye, ndetse n'igihugu cyatanze umwanya uhagije wo kwidagadura ku bantu usibye igihe cyajemo cya covid. So urumva ikintu gikomeye abahanzi bakoze, bongereye ibihangano byinshi, ubwabo bateranye pressure kuko abahanzi baje ari benshi. Urumva mbere impamvu umuziki wabaga usa nkaho utavuzwa cyane wacu nuko abahanzi babaga ari bakeya pe, ushakishaga nk'abahanzi bakunzwe ugashanga batarenze 10, ariko ubu ngubu ushobora gusanga abahanzi 30, 40 bose bafite indirimbo zikunzwe. So ni ikintu gikomeye cyane rero. Ikintu cyabayeho rero nuko haje generation zifite imbaraga cyane kandi zifashanya, zikorana cyane, zigakora projet nyinshi cyane. Umwe niba yasohoye projet y'uyu munsi ejo agasohora indi, mu uwo mwanya ahita asohora indi yakoranye n'undi. Ibihangano biba byinshi kandi byiza, babana bafite impano baritinyukanye. No fete rugutangira urwana nta kintu ufite ko ntago ari kuvuga ngo utangiye ufite ikintu, nugukora ibishoboka byose. Na video hano umuhanzi ukomeye ntavuga hano, ari indirimbo nziza yakoze ariko yikoresheje iPhone 13. Urumva yayikoreye bimutunguye, ariko video bagize ngo yakozwe bagiye ku editinga nyuma, ariko
urumva n'urugero nguhaye. So hajemo haso n'abahanzi baba benshi cyane, ariko hari ikintu nshaka kukubwira waruvuze, ntabwo indi miziki ariko tutayivuza. Mu Rwanda indirimbo nziza yose barayivuza, nubwo waba uri umuhanzi ukomeye gute ugakora indirimbo badakunze, iyo ngiyo no ugisohoka mwayumvishe ko ayisohoye iyo atayakira neza barayumviriza baheza bakagereza aho nyene. Ariko umuhanzi wakoze indirimbo nziza yaba iy'Ubugande yaba iy'Uburundi, nk'ubu nakubwira indirimbo zikunzwe z'Abarundi, hari iz'Abagande zikunzwe, hari mbese ntago tujya tuvuga ngo turagwanya indirimbo, mfa kuba indirimbo ari nziza yageze kure barayikunda. Nk'indirimbo y'Abarundi ubu nka 2 cyangwa 3 wavuye mu Rwanda zivuzwa ni nk'izi indirimbo numva cyane bavuza pe kenshi numva cyane ni indirimbo yitwa no kuyo, no gufata no kuyo, ya ndirimbo kabisa ndayumva cyane. Ni nyinshi hari izindi njya numva zitandukanye, iza Satibi, indirimbo za Satibi nziza cyane, agira ama melody meza. Urumva hari n'izindi ndirimbo zikuze noneho zimwe zitajya zisaza z'Abarundi twumva cyane, zaba FIZZO zaba Kidumu, ntizijya zisaza. Uzabaze igihe cyose baje mu Rwanda ibitaramo byabo biri bimeze neza cyane. I wanna make you a superstar, superstar. Show me your potential, baby girl, baby girl, hey, baby girl. Cyo muri mu Banyarwanda bamaze gukorana collab n'Abarundi nk'ubushika kabiri abari kenshi, tugiye kuri Don't Bright indirimbo mwakoranye profile, indirimbo nziza cyane iryoshe cyane. Iyo ndirimbo yakiriwe gute mu Rwanda? Profile yaramenyekanye profile. So urebye mu Rwanda abantu bakurikira social media barayibonye, kuko twayihaye abantu twashyize kuri YouTube. Ngira ngo wenda wabikurikirana ukabira abantu barayirebye cyane maze kureba. I mean kuyumviriza genre ahantu yego cyane rwose, ahantu barayikina ncana nkumva bari kuyicuranga. So iyo umuntu yakoze igihangano byanze bikunze hari abafana ubona bafite basearching ibihangano byasohotse, biba bihari cyane. Uri mu baririmbyi tudakunze kubona mu Rwanda ku ma TV online bitora ngo babashtuke canke bagirike. Hariho nkafata ku mavuta turamusuje cyane, akunze kwinjirira abaririmbyi banyu cyane rwose mugaseshe muri tuba tubona yuko abari umuntu yubahitse cyane, n'igihe donc bagukoresheje usanga rimwe cyane. Ndibuka kwa Yago twageze kukubona rimwe ugasanga tuse kukubona haizi imisi biva kukigira ndigume tukubona donc ama interview canke tubone ko wasohoye indirimbo twumve ico yivuze ko indirimbo wasohoye. Ariko umuntu arabikora pe, arabikora wenda si ngombwa kubikora cyane kuko hari abantu bundi babishoboye pe, hari abantu bafite iyo impano yo gukora ibiganiro byabo byishoboka byinshi. So ari igihe umuntu rero abadashoboye uri mu batabishoboye byinshi. So njyewe nshobora gukora ibindi bintu bitari ibiganiro wenda byo kuganira kenshi cyane. Nshobora kuba hari ibintu byinshi nshobora gutanga, like nshobora gutambutsa ubutumwa kuri channel, like nshobora no gukora comedy, njye nshobora gukina comedy. Nawe nyine warayikinye? Kera ariko nyine umwana mutoya najyaga mbikora nko ku ishuri. Ibindi hari ibindi bintu najya nerekana cyane, ubuzima nyine busanzwe bwo mu rugo apana kubura umuntu aganira nyine ofete. Hari ibintu byo kuri YouTube bisigaye bigezweho byitwa gutwika, bisaba kuvuga ibintu bidasanzwe. So rero biriya bintu hari ukuntu singiye kukubeshya, ushobora kubitangira none hatari ko bari bakuzi bikakubana bibi. Bakakwanga. No si ukukwanga ariko bagufata ukundi kuntu batakubona. Kumbe nuko yarameze. Wayi ushobora guhinduka sako kanya. Simbizi. Iyo umuntu yabitangiye gutyo biramuhira, ariko ntabwo ushaka kubihindura. Ujya mubona nabaye muboneye nahise nungurwa. Ujya mubona umunsi wa mbere nabaye mubonekewe, nahise nungurwa ku buryo bukomeye n'ubwiza bifitiye. Nacitse
Social Mula diruka ko nta umubebe wawe yari yagraduating muri maternelle yari yagraduating kwanza kwa muri bagiye babebe ba babiri ninde ubona tuyo azotora impano yanje azoririmba umuhungu cyangwa ngo muri bagiye babiri ntago wamenya icyo umuntu azaba ako kanya ariko nyine abantu uzi ko bakunda ibintu byose bakunze babonye hafi aho bibashimishije ntabwo ushaka kumenya utoranyaga iki ngiki aka kanya ariko ndabifuriza kuzagira impano nziza nk'iyawe abaririmbyi bacu ngaha ikintu baratinya kubaka cyane aba new generation baratinya kugira kubaka urugo bongere bagume baririmba ngo abafana bashobora kubanka cyane abafana b'abakobwa kuza mu Burundi uje mu giteramo ukabona abanyarwanda ni benshi baririmba cyane ariko kandi baririmba neza ukabona utowe wewe wabyakiriwe gute na cyane ko twadukumbuye umuririmbyi yoza avuye mu gihugu cy'u Rwanda kuko hari hazi igihe turonka abandi mu bindi bihugu kwera ibintu by'imipaka by'ibiki bya covid cyane wewe wabyakiriye gute ubaye wa mbere uje kuduha show nabifasha nk'umugisha nagiriwe ukomeye cyane kuko urumva habaye ibihe bikomeye bya covid bifata igihe kinini cyane abantu batidagadura n'ibitaramo bikajya bisubikwa ahanini bitewe na covid nicyo nkeka cyane ariko ubwo bagabanyije icyo bita amabwiriza navuga yarabangamiye abantu cyane numugisha nagiriwe kuba narabaye mu bambere bagiye kuza kuko ndabizi neza ko hazaza n'abandi bari inyuma yego so ndabagira ngo nanabashimire cyane uburyo ibintu biteguye avant yuko turangiza ndashaka kumbwira ikintu kimwe ubona wabonye ku bahanzi bacu ushobora kuzogenda mu Rwanda ukabwira ati iki kintu usanze ko abahanzi b'u Burundi bagifise abaririmbyi bariko baratwumviriza bafite intego nabo yo guhindura umuziki cyane icyo cyo baragifite bafite inyota yo kuzamura umuziki urumva ubundi iyo habaye ikintu cyo kwita ku kintu bari bashaka ese biri kubura iki harabura iki hari ikintu kiba kigiye guhinduka kuko haba harimo no gukora cyane nicyo iyo ntego nayibonanye abantu hano cyane abahanzi kandi n'abanyamakuru mu bibazo bazaga ejo muri press conference harimo ikintu cyo kuzamura umuziki wa hano cyane so ni byiza urumva iyo indirimbo tuzikinnye hano mu kinyizi wacu natwe indirimbo hano mwakora indirimbo zacu tukazikina abahanzi bacu baraza n'abahano bakaza hari ikintu kinini cyane kiza kiba gihari so icyo kintu ndakihavanye that's why nifuza ko nanjye muri itambiro ry'umuziki wa hano nazaba mpari nkaba ndi gukora n'abahanzi bari kuzamuka kuko ndi umufana wabo cyane ni bande wavuye mu Rwanda utazi cyane wamenye ubuye wumvise uturimbo twawe kavuga ati Petit kweri barimba neza navuye mu Rwanda ayo mazina atayonze abantu bitwa We Love Music undi muntu namenye ntarinzi ariko narinzi indirimbo yo Berry Music nanjye narimba neza cyane so twari muri interview ejo banyumvisha indirimbo ye numva ndayizi ariko ntarinzi kariwe so ari impano nyinshi cyane hano yazwiye gushyigikirwa reka tubashimire cyane mwakoze cyane merci beaucoup yego reka dushimire namwe mwako muradukurikirana twebwe ko tubakunda cyane kandi tubashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye yari Social Mula hama je nakonda mazibazi Ange Minouche merci beaucoup ciao